चलतु मु देखी केरल नुआ स्टाइल केमिति माछ धरिबा गोटे भल नुआ स्टाइल माछ धरिबा बस खाली बुड़ीकी उठिबार अच्छी माछ धरिकी देखो जाल मु बसई देछि पूरा ए मुंडरू से मुंड पर्यंत जमी माछ गुड़ा भासिकी सेपट को न जातु सब से नागिजे जीक मिस हो जून करके देखे दूसरी पूरा से मुंड पर्यंत एठी भी किसी माछ खेलुचन देख तो चलतु देखा को स्टाइल ने माछ धरा जाती भल भाव लक्ष्य करेंगे लक्ष्य करंतु ये आरंभ हो गला माछ धरा അഴ വലയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വല്ല പോയാലും അവിടെ ചെന്ന് അല്ല ഒരു മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പണ്ട് പഴയ വീട്ടില് അന്നത്തെ കൊറേ ലോട്ടസ് അമ്മ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ അവിടെ अरे बाप रे देखिए कितने बड़ा माछ है पूरा शिला माछ बड़ा देखा അയ്യോ ഇത് എന്തൊരു വേലില്ല അവിടെ ഇറങ്ങല്ലോട്ടോ അവിടെ മുഴുവനുണ്ട് ഓ ഇത് എന്തൊരു വലുതോ അടുത്താടാ കൊല്ലങ്ങളായില്ലേ പണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങി കറക്കിയാനെ വേണ്ട അധികം കിടക്കണ്ട കടക്ക് അയ്യോ വേണ്ട ഇത് തന്നെ അയ്യോ ഇത് ജീവനുണ്ട് മലയുടെ താഴെ പോയാലോ എന്റെ ഡാഡി എന്റെ ദൈവമേ എത്ര മീൻ കിട്ടിയത് ഇത് ഏറ്റവും വലുത് ഇത് എന്തൊരു ഡിസൈൻ അമ്മ മീൻ ഒരു മീൻ അത് വലുതാ ജീവനുള്ള മീനാ ഓ എത്ര മീനാ അല്ല ദൈവമേ ഒരു കുഞ്ഞു മീൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു മീൻ ചെറുതാ ചെറിയ മീനാണ് എന്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഒരു ചട്ടമീൻ ചത്തത് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ എറിഞ്ഞിട്ട് മീൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഇട്ട മീൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല वाओ
बहुत बड़ माछ ये धरची एपटे कारिमी बोली कहती कि मजा आसीगला एथर गला थर एत बड़ बड़ नथिले किंतु एथर बहुत बड़ बड़ माछ गुड़ा धराई मजा किंतु आसीगला एठी मु किछि माछ रखी जेटा मु धरी बड़ बड़ भी अच्छी पूरा बिल्कुल देखापी शिला माछ भाया आम गाड़ी गोटे देखा पूरा बिल्कुल शिला भाया देखा जाउछि आ किछि करांडी भी अच्छी बड़ चाइना करांडी देखंतु बिल्कुल शिला भाया देखा जाउछि चलतु बहुत लेट हो गलानी फाइनल आसीगला आमर माछ बहुत बड़ बड़ है बस 8 किलो उपरे ही हम 8-10 किलो हम बस एवं खाली फ्राए करके खाइबार अच्छे फिर देखा नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय टाटा।